Kaci teli upat bak mentah naduk bami ke parti VPP lalu tau pra at kecing semuk ye kena parti kalong ke isyong kun bah hadu kata-kata kumba pilatip barok baya kena parti lam kemadu presiden rangba jong VPP kata ba Arjan Milar besai moit lembat kuwe kira rangba kebadon ke parti naduk bami kena ke parti kebadang temai kecing syong shit ki kelung ki kena ki para sama ki rangba kilong kemi kilong pa pat kita menru kumcu kene ke parti kelak nang yok mensiam bat nang klan susu wala kadang long ke berang temai Henry ngide pat ban sengu komen bat sengu sarong kun ginong kesan bawat aga MLA election si assembly kene ke parti kam syam ladu cing syania no pai ba congka upai ba ula pencop dan beromru ya sangut ki MLA kentup yo ba Arden Milar Rasamoit nanong krem constituency ba Bright Starwan Marbanyang na Maulai constituency uba Havingstone Karpran na Maurang Kening constituency Rangkat bad uba Adarban Nurun Kanot Selong constituency susu hadian beracop kini kisangut ki MLA ke parti lembah ki pat ba kala say way UMP Shalok Sabha na Selong seat parlimen kata Dr. Sengkon ba ki pat ba kila syania panciet klem kecing artatien bad ulang ru UMP bacai bah bad ubas ngurit badap tang dikidur po samke kat syabau lej cinglang bad mentah sah ke MDC election Shek Hills Autonomous District Council bad Janji Hills Autonomous District Council kipai bak kide bentan biang ya kemen sim sengu ej bad sengu syania ya kene ke parti katkum ke cinglam ke congki bad menkersan rat baru akene ke MDC ke pementah klem ke cing artatien pan kersan yakini ki kertong MDC barok jong parti VPP bat hak arpway terik jong mantau nai nimi de kemensiam ke scam ke bakoi bat ke baslur banyon bej ke sembol ke jong pra lele kata ke VPP hal pra